FM and TV, Nebema Wenijie, and Yakatiapa, Nebema Wenijio, Sabra Waymo Dajini, be natural to know, dear Winya, Bema Wenijie, Naketiapa, so come woo, and Maketiapa, our Fidi in it or Sompa, FM and TV, why? Yasin Sompa mani akati apana unu wada Sompa de asit neimuno ema akati apa ye no mai munsam akudi munsam yina ne kasebo diji sam ni ejasu sam yina Sompa de abama Sompa FM Akosua, Sompa TV, Sompa TV, oh, wisdom need. Abo nonsia ahaya Sompa 106.5 FM Accra Ghana de Shimaima ya mamu nyina ache ebraso se de Sompa kasebo esommo na ye ka mo se kasebo ina na KJC Company Limited anopa nonsia kasebo eno ena ebo ye chidom amanetimi edimo kama na ekoba simprimu ebo ye chidom na nyo nko a tonti na 74 mission so eka ho endpoint homeopathy clinic eka ho a wo mo mani nyina nso edimo ena no achi secure sanitary parts ena Twisco energy food drink na ensema ye de esommo ene anopai de di mo akotene no ebini onyenyafo Samuel Okujeto abrakwade atudwa se ebraso se Ghana ene Singapore won betumi akabom edi dwuma bi enkramantam soafo edi ato metropolitan municipal ena district chief executives ahodo anim se na watwemienu wo mu nyina hwe se street light ahodo atete no wo mo ebeye ho adwuma President Edema Central Regional House of Chiefs therefore Amoako Abuadu ya watoso enkron wadi atudwa se nananmo ahemfo muchimi ye bibi emeyeyi na chidom hino wo ewutu state nso edi afutu ama maburu ne se eya amomme nananom na omo nche mo amamre ene amane ena no awerehosem asiye ewa bunyiri empanifo kiremu se white water no enu ema bibi esiyo na enu achi no aban krache panyina wono ene hwe kuyadwuma so ewo commander agina eguafo abrem wode nsem bia fa kuyadwuma ho ye de beto mani mana anopa yi ye bekwa kopiemo ewo bi man so Israel mu sese sadia Gaza fo ama hwaye no ehwo nyina ye nso na Accra Circuit Court nso kwa setena amiede Lance Corporate mienu bi ban na asam no efade ho abusia ensam no droso ene na anopa yi yesi adwa ye de eba besom sa Sompa no sia bremu kase national song se ensemi every Sompa 106.5 FM Accra so no eje ne ho sakira me na ewa santimantemu a eya Sompa 93.1 Kumase Ayiko FM 100.9 afei Adamfopa radio ebutu Paris France abrochimemu a wamo esop ensemi etopetiye upiemo ewa domahin kuro afei wanomu a wamo wan kranza et yenka afei takwa de wanomu nyina ebiemu amankesim so Kingdom FM wanom ebiemu na Facebook no eye Sompa 106.5 FM Accra oti yanka free honom na wa like page no wa share e ma foforo so enya biahwa YouTube ne so eye Sompa FM live na pesmaka de share yesi adwa no pay ebe bi nsemi e de ama o menemi yanti mimi dini abena bedu adepa kofi mene Akosua ago Aboagye Abusia ye free samno ase ede amao na kakrani na Ghana mampani ni His Excellency Yewura John Dramani Mahama ene ni mpanimfo wan mukukuru kakraye ekopie mo ewo oman Singapore mu na nani nyina efa Singapore Business Forum a
wanom ekwaye de na ntoso nwotwe na wanom di no afi mu na ebra wanom ekwaye no panimfo de insempi na etudwa na upie mu ewo man mu a wosoani a wono wo hye amanone ho samso ayo no nyafo Samuel Okugyeto Abrakwa wakasa achem se ebroso ese Ghana ene Singapore wanu beka wo mutama bom no mu de asia ni setwe na wo matumi agbo wo ho so se de be ya de broni ka na transformation no eno so atumi agina brane e wosa aman emienu yi wo se wanu ka wo ho bom a wo mu betumi adi yie pa na okasa no an wo se afi ana Singapore fo wo munya mfinhia no aduosia na sadia wo manya mfinhia aduosia wanu mniama wo mhyase di gugu akwam nkakra sese ye nyina nim Singapore na ka Ghana kura na ka natural resources chen wonom enso sese no wo mom asan ye ho anche nyakopo ya adum 2027 Ghana so ye benya mfinhia aduoson se ebre no so se bibia ekoyi a Ghana and Singapore wo bedi kasubompa. Ghana is no longer a bankrupt economy. We are no longer rated by the sovereign rating agencies as a country in junk status. You follow the upgrade by Fitch. We expect Moody's and Standard & Poor's to also follow. He's clearly stated right from his inauguration that Ghana is open for business again. And you Openi okasa yeyi eyo meyi waswani a wano ahwa manone ho samso de nyafo Samuel Okugyeto Abrakwa. Na inana KJC Company Limited anopa no nsia kase boy yeto aso no na Greater Accra Regional Minister Honorable Linda Obiniwa Akwele Oklu edin sembia todwa no de ato Metropolitan Municipal na District Chief Executive anim se na watwemienu na ode am wo mo bia enhwe se street light ahodo ayenye no be ye ho adwuma sesia enra no ye nsentrofo nhyem na Mami Oklu ebo amane se wo shamantam no wo mo Ministry of Energy woma ka bomu a street light beye aduasa ne mpem ne aduasa ne yekire wo mo aye ho adwuma. I am pleased to announce that we have secured 3,000 street lights and every MMDA will receive 100 pieces. Let me be clear, you have 2 weeks only to ensure that every single one of those lights is fixed. No excuses, no delays. Enti no excuses, no delay. We a Greater Accra Regional Minister was swafo enkramantam wano ena hyeso ma Linda Oklu wano ena de sansem ye tudwane Sompa kasebo eyi wasutri. Na Savannah region mu ena ebeto odwase bibi esi ho nam so ma nipansia ena no kwasiada no wamuti nananom esiedo na nadmo adwumaku a wanom ewo afa ho e de abeto dwa wo machire mu sei said ye white voter no ensuo no ayiri ninti no ebinum ekire mu se bibi a esi ye no e kamia ye se eye crash ya na ewo solar to na kaba mu ena nam so ma adehye no eti nananom siedo so wamu kire mu se na nkofo bi ti kodoa so a na wamu twa white voter no na enumu no ena edane butu ya sabrei enipa besinsia wanom hwehwe wamu a wamu hu wamu owura Hama Zakaria wono ena ne nkase atwetwe nkomo a wo kire mu sei na mom nadum adwumakuo no wano mo mo madini bia se se ni pensia ya wo mo hwe mo hu wo mo yi wo betumi aye wo adwuma yie e wo white voter no so se de be ya wo behu wo kira kwan na yetu akase bo no so ena Lance Corporate mienu ye de wo makwa kogina Accra Circuit Court ne abo wo so bo se wo hwe niema bia Akosua na ensemfata wo mo ye policefo na enso policefo wo mo emfidie be ye dunsia na wo mafa kwati kwan so a wo mo awia na eno ena mpanifo echemu se sansem ya asie esese ye hwe na ye ka ho asem ne de wo mo copy Accra Circuit Court no ena mpanifo abo wo so bo se Lance Corporate eye William Etia eye Asetanga wanye mfie aduasa mienu Sulemana Zanya Abdul Rahman wanye mfie aduonu ensom na sobo ade abo wo ne se abatement of crime na eno achi no de fa ne stealing no so no ye de aka wo mo ho se kronobo ene wo mabo free se police for de wo makode ma wo se fa ye adwuma woni ho kwan so obetimi de aye bone na ebra asem ne copy court na try judge wote adwamo Mami Evelyn Asamoah ebo amane se ebra court no hu se nkrofo no ye police for na police for akode ene wo mo awia no o se yemfo wo mo nkosie na ebrepem no ye de wo mo ababa betudwa na mpanifo apensempensensem no na chief prosecutor a deputy superintendent of police DSP Emmanuel Nyameche edin sem tudwa bo amane se wo magye sa akode ne nyina afi sa Lance Corporal mienu no a wo mo ya police for ne de akode am wo mo so wo mo fanye adwuma wo mo fa akwati kwan so ewiaye eno wo ensam foforo mu no mesini abankrachi ya wono owenchi
Honorable Gloria Opoku Jemfi wa kwakwa kwatra empanifo a wonom ewo eye coordinating council no ewo subin so emo na ne nyina ne se mente me ho ase bi esi ye ewo bole bambo ekros ne badwanim ewo eye gonja na afa brefo abusuanim na wonom ekoye a womo nantese nyina ne se womo ne panifo kokasa na asomduabua womanomu. I've always been impressed with the breadth of products that are produced in the central region. I'm sure today during the food session we shall see many wonderful things being done in the region. And then the level of attention that central region has received globally cannot be overemphasized. Abosia kwese yehwehwe ene no na yabo ede amamo said ye mame Gloria Opoku Jemfi ani panimfo edi nkasa ho said ye be ya eye mente me ho ase esi ye no ebetumi atoyi asam ntokwa kakra ya siwo ye nnuanum hoyi yare hosem pa se oba na obehu se nkwala ne ma omaye displaced e wo ha ya are ho na medical yabo ye na nasubin so man ehene ene na tankonwa abaso pa se ade omo baye omotimi aso mu ama omo ba bia tena ama omo ati enwachi no Madam Dorothy wanoso ene sompa kase echensemu esei mayayi yeli na ama akwenjama ejuma na ajoton egota owo fim manchemi akodo edudu narasu enya akwenja wetutu tukwan wawo baby today Germany Canada yi ankasa ye bibin afei muso wakwche ta wobotum waye a ofi fim mantom ha Etino ebusia yakwadi nkomoyi efrimo ewo eye wanchi mesini nim ne nyina ya metim ho ase esi bode bambo ekures ne bedwanim gonjafo ene brefo ebusia nim me kan wosana na KJC Company Limited no pa no nsia kase ebo ena wugusu a wutie na municipal director de ma agrek ewo commander ejina eguafo abrem aye no ewo central region na semfimfim mantemmo eye Mami Victoria Abankwa na anasema wodi atodwa ne se aban egusu a wo bo ne homoden se de be ya ye de niema bi ebegugu akwam ne kuadwuma ye kokọ a ye dua ena aba ye dua ene niema kanka ho nyina no kubeni nyina no coconut ne ade kaka ho no ye betimi akonkan eti aban epese ye tirem ne ye ban na ekonkan se de be ya enkoba se de bia no na kuadwuma na ye ne kakra bi ye dua bi akoko kakra bi abe kakra bi na ye dua ne mom ye bedua na atre na ede mfasode bebre ede aboa oman no plant ne ye plant bia e wo se aban ma na ni ba ho no tumi faka ye no ban na ye no se ye dua koko ye dua coconut ye dua ape no we so betumi aye aduane a ye bedi na we no obi beka looking like root tuber but we ye suru root tuber me ka root tuber banche bode ne na sefo we ye tumi di wo fufu we eni ayeti ye eye Mami Victoria Abankwa awono na ye municipal director de ma agrek commander edina eguafo abrem eno no eno okasa edefa ho na eba omayi de fa ni full security no a eno nso wode nsem bi sei eto so ye hwe agrek sector ye hwe food security issues ye hu se ye nuane na koye eburo banchi ena bode ne na sefo we see planta edin the breadfruit bebre ncheda and tea din di ball nua but we no tisa bayire enti dia bayire betumi aye bia no we nso betumi aye de bayire betimi aye bia wono nso betimi aye ntiku adwuma ne de oman ye ni abre ho pa edi anye ne nketen ya pese ye tirem na etimi de mfasodie bebre aba na wone Sompa TV yen central ni Eric Anan ena chichi nkomo ebra Central Expo 2025 ekoso ewo Cape Coast anase wo gwa propomo ena Eric Anan so tintim ede besom ye na wasa dwumadie nasia no ena Eric Anan sanso de nsem bi ba ya na Central Regional House of Chiefs openia wa ye one president odefo amu akwaboadu ya wotoso ngotwe wano so kasa ye kire mu sesese mfifini matamu wo mabie wo mapono ato wo bibia da wo betumi abi adwuma e won potem ho wo mra na wo mka wo homom na bibia nkoso. I've always been impressed with the breadth of products that are produced in the central region. I'm sure today during the food session we shall see many wonderful things being done in the region. And then the level of attention that central region has received globally cannot be overemphasized. I'm not surprised
that Central Region is no longer counted among the poor regions, but counted among the richest regions. President Edema Central Regional House of Chiefs, Odehyieba Ransford Watoso Ngotwe, and Central Expo Business 2024 say 2025 say wani yamani boni Erikanan Edin Komu. Na ye free Central Region na se wo gwan kropon mu a na ye ba Ewutu State na Chidom hene wo ho wano anso na ye ohene ewo Ewutu okwabene a no so so ewo Ewutu Bodwiase na nada akotete ensem ode ato mabu nanim se obesere wo mu ada se Ewutu nsase no fabrikutu ne mpotamo ne miamia bebre no wo besere pa se ensase no ho dwumadie de pese ye ne pepepe na de ba ko sese maburu ne tiase ne se wo pese wo te amamre ne amane ase na waben nananom na waben panifuo na efi se akwada de se wo hunu won sa wo horo a ekwan bia so wo ne panifuo na beto nsa didie eti wo sere maburu ne se mo ne nam hokwa na ya amamre ne amane ne wo mo ntiase eti wo free Central Region na se bia Ewutu State kra na wo Ewutu Bodwiase kra na wo na ye busa won sem bi fa Ewutu ho a wonim hye wo se no de enya de ebeboa. Theme for the festival is empowering the youth. Now, one to me, Ashia Niama, Yen Nesesia, as I said, Naya or China, Yeni Hobium, Etimi encourage youth, Nina said, Wamuba, Ewutu, Afache, Kesia, Ebekosu, Ewutu Breku, Wamuba, no Mumbesia, dear, Wamu, Enra, and him from Dining Movie. Naya, dear, Wamusunsia, as I said, China, or he be near youth, no, and Obeba Baby Akonyano, Mumma, yeah, ma Christianity, and cover tradition. So, as I say tradition no ewo ho ansa Christianity eba na yesi ye di Christianity enunti Christianity nyamesom papa ye di adwuma no enu nkyese ya mamre ne amane no nso ye ntontwene na enu na empanifo ene wo ban hema wono nso so wo ho wono nso de asem bi to so no wo kire se esese ye boye homode na nwomesua de ye fa ho dwumadie ne to ye sere so ne tete mabunu no ewo nwomesua mfisa education de eno na nipa emo abrabo esesa ye mabuno omu nyamanama emboayen nyina afi awofo ne bi sometimes no yaja nimbie ni nyina ma teachers any paying for na say awofo no additional ni nyina enye teachers ni pe ana ahemfo ana ye kokko no so but about time ye mboa na ntiti ema ye mma na teachers pregnancy ni embra form na ye oba no nimbie kakra me wa me de be ma youth no say omu entry say we na che landlady no ba hema wono ene de sansemi atudwa wo kire mu se empanifo enhwe na enwomesua de yemfa nto yakoma so ne yenye ho adwuma na ma oman no mfa ne tuma pa emfra kasebo wutie free Sompa 106.5 FM Accra na no KJC Company Limited no pa no nsia kasebo eno no eko ba simprimu se wo besi dan na wamfa ho abodondon ntimi nsawo se wo besi dan na wamfa ho ankwankobo nhira enya wo chefa se wo besi dan na wamfa ho ankwankobo eko ba simprimu na dan menya sure se wo pese wo wie se wo besi dan na wo be wie na wobra masonfo ne carpenterfo no wo mu si dan contractors no wo mu a gisa wo de ho akobo eko ba simprimu na KJC Company Limited eno no etia no pay Ghana fo amwa mo na ne amutie ye e wo Sompa 106.5 FM Accra no mo nsha nso se wo de dwumadie ne show bi aka kire ne se kwana na KJC Company Limited office our track record more than 30 years and wato adansie ho niema wada so gina ne naso ye wo bema ba enye nwanwa so agye abasobo wo Ghana ne amono ne eti cement na wo pa na iron rods na wo pe roofing sheets and chense de bodanso and na do apply with building wires ne ade ne nyina ebi wo ho eti brane ma free consultation and a free delivery ye de go kamu ne de akwa ma wo kwa etinye baby akoto dan wi a no asesa cement na begu dan wo de abegu kwan ho wasesa cement no ene roofing sheet na de ababa abegu kwan ho na afa wu gina ka na wu gina ka da bi eko ba simprimu de ya customer service na ye beso so ne akorokoro etibra na yemfa emmoa wo betimi afreye e wo 020 435540 020435540 na wodem tonti na 74 mixture ye nyina ye nim ye nananom nyini chee de ne yenim sa no pa ye nsore ne wo mafa kukuo bi na afa so no wo mafa nchense etora bi kura na dadesen wo se wasesa hahan bi no odi egum no odi esija so a etora bi kura no a wodi si wo ma ade eche no odi aba be sija so no ne kakra bi anopa bi no asebia nom awia no asebia nom enumre no asebia nom edi yesi dudo no nana osekofa me dudo ne breme na enne wuti Islegon wuti Taifa wuti Ashoman wukofa dudo he eti yaye ne tonti na 74 mesha
it is a one no more na HSA one another de na no nom ne dadadada san hahan no ene akọ nwura mu ne akọsesa ne de aba etimi pacho ba bia wonu osisi wo ho no ene wo kitchen ho no se tonti na 74 mission si ho de a enye nwanwa se de bia na wo yare ena me bawa ena menya ulcer ena me tiye me ya ena me kidney ena afedi menya infection ena menya prostate enlargement ena me home ensisu so adentia wonu madu papa edu papa o manfo nyina enim no eye tonti na 74 mission enye nwanwa se wudu o kanshi drug lane na ebusu se tam ena wo mo komase so mo ko ashtown colina herban so a eno ano no eti aduru a ya blending with the DHC na Food and Drugs Authority agi atomu no me kanfo de ama wo se tonti na 74 mission yedu do no eno an ya ye ne sa no enti numbi na ma immune system no boost your immune system wo mo ne asojafo mo ni padua mu a wo mo na asa wo mo ye fortify city o mo ye adwuma ma wo mo ye mre pe wo nso wa ye mre ene meti ene me nan ene me yefunu da bia wo yare adentia wonnom tonti na 74 mission ye kanfo nkoda ne ko boarding house wa na de kakra na de esi ne bag mu so he wo koi konom hene wan frem se wo yare hene wan frem se wonya ulcer eti obia wo de tonti na 74 esi ne fie enum bie ma me nom papa enum kwada nyina enum no da bia empomten ko a eti se wo pedudu atya je number this is here na efre eye 024 60 73 498 eye 024 60 73 498 na wudem anase 050 1628931 050 1628931 na no pay there a Twisco energy food drink no na ye ba bebo na ye bo Twisco energy food drink dia na je se wo tie so mpaka se bo ye wudei na kase bo 106.5 FM Accra emu ye wudei ka hunu sa no pay Ghana good morning Ghana ye mamoache ye mamache na promasidor fo a wo de Twisco energy food drink aba no na e chiachia wo mo se wo pe chocolate se wo pe delicious se wo pe enafort se wo pe vitamin C wo pe vitamin D wo pe iron ene ne ka ho a ene no pe bobi na nkwada no so mo biansa na o makosuku eye Twisco energy food drink no a promasidor Odehyieba no 2 Ghana cedis na wanya wo de na enu ano no enye nwanwa se Twisco Food and Drugs Authority agi atomo power your dreams na enya enafort no na timi fa bo adwuma na akwadwira ne ani ha wo ye adwuma kakra bia na so wabre no na wo ye free ho eye Twisco energy food drink no a eye delicious na Ghana koko papa no a tete kwashi kofa baye no aye dia ya so ne so kama no na wonso wanya ewo Twisco mu Twisco power your dreams na sa wo yo ba na wo bu nsa na bebu nsa yie na bosom ya kwantio no sa wo kwa hu epo kokko no sa wo twamu a ese wo twamu yie enye se bia wo twa Red Sea no na afa de na ani dane ene yare irritation na hokeka sanitary pad wo de abo na afa de na machire na na manimu da bi na wa wai pel cotton na semu ninte no sa wonya secure sanitary pad no a na kire se wo bambo no agina yie ye wo sizes ye wo long na extra minty e wo ho e makomako dumienu ene wo mefre no alpha and omega wo chance ya no wo de awie it is a wo de heavy flow say ye light flow ne nyina no e secure sanitary pads no na ebetimi aboa wo enti secure sanitary pads ladies we are secured na say wo kumase a na wo hu mama excellent cosmetics wo edum PZ anasa kwada so estate no akwa to be e 02438 62158 e 02438 62158 na eno no na anopa dia endpoint homeopathy clinic Dr. Duboate eche mu nyina Dr. say what the homeopathy every UK abepie Ghana ha more than 17 years and wafa homeopathy so ama mema yare friend premature ejaculation low sperm count na free ho aye high sperm count yafa homeopathy so ama prostate in men no yeto ase yafa homeopathy so ama kidney and liver and yare bebre ekọ yafa homeopathy so ama oba and bemma hia wo ma wafom ho afom ba yafa homeopathy so ama physiotherapy ne massage no akoyi enye nwanwa sa endpoint homeopathy yenro no wonya bi wa bonten it is abri wutie so mpaka sebo na meka wo se wo pe ba bia wo be ko hospital a wo kwa ye be hwe wo yie ne ye be fa enu papa so ne ye de ahwe amonya results so what I say wo pe results I say wo di wudwa e wo sompa na wonya results so what I say sompa Accra e na wonya results it is a wo pe results dia impomdi na wo kwa nya wo be numaduro bi se manumaduro anoma enko wo de fa wo krankro yare no fa ko endpoint homeopathy clinic na Dr. Duboate wo mo wo betimi afre no wono ankasa be fa 02444
867-068, 0244-867-068, and 027-423-4321, 027-423-4321. Endpoint Homeopathy Clinic, Ayarasa Papa. Endpoint Homeopathy Clinic, Dr. Dubois Tun Safrel. Endpoint Homeopathy Clinic, Yenno Nwenya bi wabonten, enti wo Spenters Road, baby a fro shell signboard no no, and na kronoma bo hia, eno nso e wo Kumase, and na Tema Community 22. Wonya fresh 0244867068 doa, na wo demeka wo Sompa 106.5 FM Accra, and na wutie kase boye humeso, yaba yebeto so. Point Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo demufua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de eye Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo kronoma bohia e na Accra hanso so de wo mu ginamu ankasa e wo Spenters baby friend share signboard no uduro na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia e be kire for Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mu demufua. Kweku, minim sawa yeshe. Me kraman nane. Now so ebony show one embasso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom only and then it's not on, but Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag mi. Bra, aden, enan so biem. Hey, time heba me hwa ya me ka se yi ba kwin. Ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hwa esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hwa, me ka se me di one dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba me hwa. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba me hwa duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab ama yehu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se opetam heba misha enuri dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Eni herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi adwade nkratoa yi atu. Na fa na moko. Yeko ye train wo garden ni. Na me pray ne. Mama javelin. Oh sa. Na plate no so e. Mama enye plate o eye discus. Ye training every say ye bese ye inkunim difo. Mo asemunim se ansa na mo bedi nkunim no. Mo hia hodin bebre. Se ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a. E po nkunim difo ti se mo a. Mama ye dase. Me mo fa ya po mu di hu hia me. Twisco, power
fulfill dreams. FDA aji ejedi inkrato yatu. Tontonte. Yenum sani efadwen. Ne efadwen ampa. Say na nim say brebi beba ama tonti na 74 upa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dodo so. Say de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den. Tonti na 74 yinso yaye no se nsuo krokro wa kama enti baabia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 amenya hoɔden mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ne apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana baabia to no bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a ɔma nufoɔ ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA aji ejedi nkrato yi atum. TV Emma Akosua Ebusia Emma Akosua ya da se wanya abochatra ya miaji abuafo nkrato abaye kwakwawie kase no ewo Israel ene Gaza wonom entokwa wonom de hyehye sumu na empanifo abo amane a wo maakire mu sesese no sede Israel fo ekoto hye Gaza fo so nam so ema enipa bese 1500 nesese wo mu enya baabi entina no eno no eda nchen ya adehye pina no wo mati na nanom se do a eno no wo mu kiremu se ekom ena ekun wo mo sese wo no kiremu se upiemo ewo Gaza eman mu a wutimi hu se eniema ato asekura na UN Chief Antonio Guterres wono ene ne nkaseyefo etwetwe nkoma a wokire mu sei nansan ya ena ye Israel fo wonom ebeto sha ya sabia bia eno no edi Niza Hospital so enam suma adehye makoma kwaduo no wonom eti na nanom ense do na nsɛmtwerɛfo ka ho afei apomuden adwumayefo so na wonom ka ho bi na Gaza Ministry of Health no womo abamane sesese die ekom kua na eku adehye do na watwe ya mu nipa bese enan ena wonom ti na nanom se do ani nyina eyekom eneku wo mo na wo mu kire mu sesese wohwemu a Israel fo ekun adehye a wonom Gaza bese 62,969 ena wo mo prepare mu eden so eye 159,266 ya sese ni de wonom ka kire mpanifo a wo betumi aye bie ese wonom hwe na wonom empe asemi epumasibre epapa bi Kasebo no wasi ensema de somo no pede de makote no ebinie Greater Accra Regional Minister Honorable Lenda Obenewa Oklu Odehyieba tudwa se wo besre Metropolitan Municipal and District Chief Executives ni say MMDCs no wo mamu na wotwemienu baabi a street light eni anasa aseye no wo mu nsiesie na enkran de enye hyerem makosombo kanea let there be light. Onanyafo Samuel Okujeto abrakwa foreign affairs minister wakasa chiremu wabro kopiem Singapore business forum ase was Singapore any my Ghana Omampani His Excellency John Dramani Mahama waya na adwin say obema Ghana akoye 2027 Accra Circuit Court ekwansetina enra na Lance Corporal mienu a Ghana Police Service mu no omo ye adwuma ye de akodie bi ma wo mo eye asod raffles ni bi so omo hweso ekwa wi ase omo wi aye na court ne se yemfo omo nsie na brepam no saa akro no su no ewo bi mu no emra ene omo nya adwuma pampe so Empanifo bamanie ewo Gaza mpatam se Israel fo ato ambeto sha ya sabia no ewo Niza ho no enam so mani paduo no eti nananom se do Kasebo no wasi na ye ka mu se nana KJC Company Limited awoto adansie ho niema wono ne boye chidom Twisco Energy Food Drink no pese wo bobia na se wo de niema papa na ama woni padua tonti na 74 mixture dudu no ene ayede ama wonti wonya bi pe na immune system no agira na naso pabne so secure sanity pass ma ya hoto so no ena odibu nsa eyeye endpoint homeopathy clinic wo fa homeopathy so no odi ayeresa papa ede abrew ye ne de kasebo esom wono pay eyeme Akosua Aboagye mene
abena bedu adepa kofi na yɛka mu sɛ fi Sompa 106.5 FM Accra no ɛna san so fa your headquarters ɛwɔ Kumase ɛyɛ Sompa 93.1 FM so FM ayiko nso so wɔ mo FI ɛwɔ Kumase Mankasim Kingdom FM fo nso FB ɛna Nkranza Sompa Doma Sompa Sunyane Sompa Takwa Sompa Techiman Sompa wɔ mo nyina ɛsom yɛ social media platform no nso no sɛ wobɔ ho modin na wokɔ yɛ platform no a ɛyɛ Sompa 106.5 FM Accra no nso a wobɛnya yɛ ɛwɔ wo like page no share na wa follow ɛna Adam Fopa radio nso wɔ Paris France wo mo nyina nso ɛfa kase boyi yɛda mo nyina se yɛ home so yɛ ba yɛde Ghana today ɛbɛto so Odehyieba special local food abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese wedding akese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Odehyieba special local food e wo hacho atomic kwan no so ho no de enti e friend local food ne se enye wo mo ye aduane a na wo mo atentam tomatoes wa meko apro jena apro garlic apro no de aye aduane se eya abontine aduane edi yenye ne bisa dabi Odehyieba suro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese aye ahemfo na nanom ahema mo wo mo tena se no wo mo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo mo se momfra Odehyieba special local foods efise hono ena aduane no ekoyie Ghana ha ba bia wo mo timi serve Odehyieba special local food pese wo fra eye 024 63 59921 024